Ova je jedna mlada i lepa devojka u svojoj venčanici. Krenula se našminkati, ali zastaje kada čuje vesti o smrtnoj kazni koja je tog dana bila uklonjena, a da je poslednja kazna bila izvršena 84. godine u Turskoj. U tom trenutku vadi jednu staru kutiju cigareta, zastaje i gleda u nju. Vraćaju se uspomene u 83. godinu, sećavši se kada je bila dete i kada je dobila pohvalnicu od svoje učiteljice Mine za dobar rad u školi. Kao i obično, njen otac Memo je čekao posle škole i zaletila mu se u zagrljaj. Njen otac Memo je imao autizam, imao je ponašanje malog i nevinog deteta, pa su ga stalno ovini drugari iz razreda ismejavali zbog toga, ali ih i učiteljica Mina prekidala u tome i opominjala. Ova jednog dana kada su se vraćali u kući, u jednoj radnji vidjela crveni hajdiranac i zamolila je njenog oca da je ga kupi. Njen otac je to želeo, ali u tom trenutku nije imao dovoljno novca da je plati. Obećao je svojoj ćerci da će uskoro kupiti ranac za nju. Dok je ova sedela sa svojom bakom, njen otac je čuvao stoku. Ova je pitala svoju baku Nenu zašto je njen otac drugačiji od drugih. Nena je odgovorila da je njen otac samo sa umom deteta u sebi i da treba da se čuva od onih koji ga ismejavaju jer ga to uplaši. Nena i Memo su sledećeg jutra pripremili šećerne jabuke za prodaju na jednom festivalu u selu. Cilj je bio tog dana da prodaju što više jabuka i da kupe ovi ranac koji je želela. Kasnije su prišli festivalu na kome su vojni generali međusobno pozdravljali. Druga grupa se uputila marširanjem ka mestu. Jedan od vojnika zastaje da bi napravio pertle na svojim cipelama i kada zamaknu ostali vojnici, on beži. Festival počinje i ovo učestvuje u njemu. Memo je sav srećan jer je prodao toliko jabuka i zaradio da kupi ćerci ovi ranac koji je želela. Nakon festivala, Memo i ova kreću ka radnji da kupe crveni ranac, ali nažalost torba se već prodaje vojnom generalu i bila je poslednja u radnji. Memo u svom očaju nudi vojnom generalu novac da bi dobio ranac za svoju ćerku. U trenutku kada je pokušao povući torbu, dobija šamar i pada na pod. Ubrzo nakon toga general uživa sa svojom porodicom i prijateljima na pikniku u blizini jezera gde i Memo čuva svoje ovce. Dok je Memo čuvao svoje ovce, devojčica Saja koja je kupila ranac se približava Memu ismejavajući ga i pokazavši mu ranac, želeći da je on juri. Kada se približila velikoj steni, Memo je video opasnost i pokušavao je da zaustavi vikaši da stane i da ne ide tamo. Nažalost, devojčica okliznula, pala i udarila glavom o jedan kamen prije nego što je upala u reku. Memo skače u reku da je spasi. Umeđu vremenu, Sajina majka primećuje da nje nema na piknik i pita ostalu decu gde je. Deca govore da su je poslednji put videli kako se igra sa Memom. To čuje i Hajdan i kreće da traži ćerku. Kada je Memo iznosio Saju iz reke, u tom trenutku nailazi njen otac i zatiče taj prizor. Misleći da je Memo ubio, naređuje svojoj vojsci da ga povedu u zatvor. U zatvoru su Mema tukli i nasilno ga terali da prizna zločin. Hajdan se kasnije sastaje sa Memom i iskaljuje sav svoj bes na njega, tući ga i dalje. Kada su čuli to, Nena i ova su se uputili ka policijskoj stanici da saznaju šta se dogodilo. Saznali su da je Memo uhapšen zbog ubistva devojčice. Nena pokušava da objasni policajcima da Memo ne može biti neko ko bi počinio zločin ili povredio bilo koga, ali je niko ne sluša. Ova i Nena su proveli cijelu noć čekajući ispred pritvora u nadi da će policajac pustiti Mema. Ova i Nena su proveli cijelu noć čekajući ispred pritvora u nadi da će policajci pustiti Mema. Ujutru Ova pokušava da uđe u stanicu da vidi svog oca i nju zaustavljaju stražari. Memo ubacuje u policijski auto i odvode ga na licu mesta. Memo ubacuje u policijski auto i odvode ga sa lica mesta. Memo govori Ovi da je jedno oko čudovište videla šta se dogodilo u jezeru. Ova je to čula i prenosi svojoj Neni i govori da tu postoji napuštena tvrđava u kojoj je sigurno neko ko je video šta se desilo i zna cijelu istinu. Ova je odmah otrčala ka tvrđavi. Mema su odveli u zatvor. Ficir Faruk daje naređenje da se prema Memu ponašaju veoma strogo. Ova je stigla do tvrđave i pronašla Askera, odbeglog vojnika. Prilazi mu i pita ga da li je video nesreću koja se dogodila njenom ocu u blizini jezera. Vojnik govori da je sve video i tvrdi da je njen otac nevin, jer je devojčica sama
devojčica sama pala u reku dok je Memo pokušavao da je spasi. Ova je sva srećna saznavši istinu pitala da li može da dovede svoju nenu da i ona to čuje. Memo je ušao u ćeliju i suočava se sa ostalim zatvorenicima. Jedan od zatvorenika insistirao od čuvara da mu kaže zločin koji je Memo počinio. Toga zatvorenik prenosi svima da je Memo zatvoren jer je ubio devojčicu. Zatvorenici su poludeli i odmah napali za malo na smrt i stukli Mema. Kada je ova odvela svoju nenu do tvrđave, više ne pronalazi Askera i bude tužna. Nil, načelnik zatvora, vidjevši u kakvom je stanju Memo, predlaže da ga premeste u drugi zatvor, ali Hajdan to odbija jer želi da baš u tom zatvoru Memo bude kažnjen za sve što je učinio. Askorozli je zatvorenik kojeg svi slušaju. Nakon njega je Jusuf, Hafiz je zatvorenik koji daje savete, Selim je zatvorenik kojeg ne zanima ništa šta se događa tu. 10 dana kasnije ovo i dalje čeka u tvrđavi da se vojnik vrati da dokaže svima istinu. Tu stiže njena razredna Mina koja je zabrinuta jer se ova nije pojavljivala u školi. Nakon što saznaje za ovinog oca, obećaju da ako bude redovno dolazila u školu da će je odvesti da posjeti svog oca. Na suđenju je Memo proglašen krivim i sud mu je naredio smrtnu kaznu. Svi su bili tužni zbog toga, čak i zatvorenici iz Memove ćelije. Hajdan zabranjuje da bilo ko posjeti Memu u zatvoru, pa zbog toga Nenu, ovu i njenu nastavnicu Minu ne žele primiti u posjetu. Nail je to primetio i tada saznaje da Memo ima ćerku i majku. Prihvata da im pomogne. Nena primećuje da ove nema. Ova je otrčala do zidova zatvora i dozivala je ime svog oca. Memo je čuvši ovim glas odmah izletio u dvorište i dotrčao do zida. Ova govori svome ocu da je pronašla jedno oko čudovište i da je ono sve videlo, ali ubrzo nakon toga čuvari odvode Mema i ovo od zida. Zatvorenici su po Memovom nevinom ponašanju i čistoj ljubavi koju ima prema svojoj ćerci zaključili da je on nevin. Želeli su da Memo vidi svoju ćerku pred smrtne kazne. Od tada su zatvorenici prihvatili Mema kao deo svoje grupe i počeli se lijepo ophoditi prema njemu. U toj noći je Askorozlu napadnut od strane jednog zatvorenika nožem. Vidjevši to, Memo je skočio i spasio taj čin. To je Askorozla nateralo da razmišlja kako da se oduži Memo za tu uslugu i odlučuje da pronađe način da uvede njegovu ćerku u ćeliju i iznenadi Mema. Sljedećeg dana kada je Askorozlu imao posjetu, naređuje svojim ljudima vani da uvedu devojčicu u zatvor. Tog dana Askorozlova žena uspeva da odvede ovu u zatvor i govori da stoji pored vrata. Njegova žena je mislila da je to njegova ćerka i tera Askorozlu da to prizna. U tom trenutku ovu stavljaju u kolica za usluge i odvode u zatvorsku ćeliju. Kada je ova izašla iz kolica i ugledala svog oca, njemu je trebalo par trenutaka da zapravo shvati da je to ova i zagrlio je plakavši. Ova mu prepričava sve o jednookom čudovištu i vojniku kojeg je našla. U međuvremenu kada je Nena vidjela da ove nema, dobija srčani udar i umire na licu mesta. Askorozlu saznaje za svedoka koji može da dokaže Memovu nevinost. Oduševljen je snalažljivošću i pameti ove i govori da je nažalost njeno vrijeme isteklo i da mora napustiti ćeliju. Taj rastanak pada jako teško ovi i Memi. Askorozlu govori ovi da je Memo bolestan i obećavaju da će doći kući čim ozdravi. Ova je na kraju želela da upozna svakog od zatvorenika, pitavši za razlog ostanka u zatvoru. Svaki zatvorenik joj je ispričao svoju priču, osim Jusufa, koji je gledao svoju mrvu na zidu i ćutao. Ova prilazi i govori da je ta mrlja zapravo jedno drvo. Jusuf se zatekao kada je to čuo jer je jedino ova razumela zašto je sve to vrijeme gledao tu mrvu na zidu. Jusuf je sve vrijeme patio jer je ispod jednog drveta zakopao svoju ćerku koju je ubio. U tom trenutku Nail stiže u ćeliju jer je saznao da se tamo nalazi devojčica. Zatvorenici su sakrili ovu ispod kreveta, ali Memo je, ne znavši da je to strašno, rekao da je njegova ćerka ispod krevela. Nail je besan na zatvorenike i određuje svima kaznu. Izlaskom mu Askorozlu govori o Meminoj nevinosti, govori o vojniku Askeru i moli Naila da pomogne Memu i da nađe svedoka. Nail kasnije razgovara sa ovom i pita je šta zna o vojniku. Ona govori da će ga odvesti do tvrđave. Kada je Nail poveo ovu kući, tamo je bila samo učiteljica Mina koja je saopštila da je Nena nažalost umrla. Tamo Nail razgovara sa susjedima o Memu i odlučuje da ode sam pretražiti tvrđavu. Nakon nekog vremena pronalazi skrivenu vojnu pušku i saznaje da je ova govorila istinu. Kasnije Nail traži pomoć od Faruka, vojnog oficira, ali on ne želi ni da čuje jer je slučaj vezan za vojnog generala Ajdana i da tako može samo sebi naškoditi. Ali to ne plaši Naila i nastavlja
istraživati o vojniku Askeri. Sljedećim posjetama su zatvorenicima došli svi članovi porodice, jer ih je Memo naučio da cene ono što imaju. U čuvaru sa Nailom Mina saznaje da je zatvor dobio presudu da se već priprema za izvršenje kazne Memo. U to vrijeme Ove je opet posjetila oca u zatvorskoj ćeliji i razgovarala je sa njim, govorivši mu o njeninoj smrti. Nakon nekog vremena je konačno pronađen svedok, vojnik Asker. Pričao je sve o Memi i nastradaloj devojčici i tome kako je Memo nije kriv za njenu smrt. Vremena je konačno pronađen svedok, vojnik Asker. Ispričao je sve o Memu i stradaloj devojčici i tome kako Memo nije kriv za njenu smrt. Nakon toga Faruk u žurbi juri da obavesti Naila o tome. U tom trenutku Ajdana također obaveštavaju da je svedok pronađen. Ajdan je dao naređenje da dok je Asker pričao o tom incidentu i govorio kako Memo nije kriv, Ajdan mu ide iza leđa i puca mu u glavu pištoljem. Svedok je poginuo na licu mesta. Među vremenu Nailu su rekli da je Asker ponovo pokušao da pobegne i da su zbog toga njega morali ubiti. Sljedeći dan je bio dan za izvršenje Memove kazne. Ne znavši to, Ova je doveden u zatvor da se rastane od svog oca. Memo je dao sve od sebe da Ovo to ne primeti, ali u trenutku posustani plačući govori da ne želi da umre, jer će njegova ćerka tada biti sama. Zatvorenici odvajaju Mema i Ovu, Mema vraćaju u ćeliju. To večer se Mema oprašta od svojih prijatelja iz ćelije i bude izveden napolje, gdje se treba izvršiti pogubljenje. Više niko nije imao načina da pomogne Memu. Svi su tužno stajali i gledali. Sljedećeg dana Nail i Faruk odlaze kod Ove i daju joj metalnu kutiju od cigareta. Nail objašnjava Ovi kako su dan neposredno pred lišenje života Meme, on i ostali zatvorenici smislili da bi ga spasili. Pričaju da je jedan od zatvorenika, Jusuf, sanjao svoju ćerku nakon toliko godina, da je za to jedino zaslužen Memo i Ova. Tražio je da žrtvuje sebe da bi spasio Mema. Askorozlo obavestio Naila o toj odluci i molio ga da naprave plan o zamjeni Mema za Jusuf. Jusuf je prije nego da se oprosti od svojih prijatelja ostavio metalnu kutiju cigareta koju trebaju dati Ovi i tada ga vode na pogubljenje. Kada je Nail to ispričao Ovi, Memo se pojavio i sav srećan počeo da zagrli svoju ćerku. Kasno u noć Nail i Faruk su ukrcali Mema i Ovu na čamac da bi im pomogli da bezbrižno napuste državu.